Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Moonlight Pariat ula Pynshai ke Jingkren jong Dr. RC Laloo ha ke jingyanang patba ke TMC halat hat labo bau keno bau Moonlight Pariat uyale election tangman pendim yaki wei pat ki kertong na Juwai constituency. Uba Pariat ula ong bakani ke Jingkren uba Roy kalong ke bamdan nong rim bat kamdan ke Jingshisha bat ula dawa yu uba Roy ban Pynshai hangnu bat ke kata ke bau Ukran bau om yale election shu. Uba Pariat ula keno ru baka kejat siliang jong uba Roy kadan sya kongres bat siliang sya ke TMC. Wa we jingche jingito waganiga jingklam yung Professor RC Laloo ni tai latalbo aga public meeting yung ma Andrew Sulai wong wa dadep klama hagawi nagi manbay ni thai wong nga mele election de le penrem ni kwa kau candidate yung UDP qua Pynshai phi pajba wa qua ong yo maroi e ka proof ajing ito wa ta man bay de jing tho ni ria daga phone ni chandur nga wa klam ni ginten khnang wa open sket ye ni jing thok yong o ba maroi gin gisngi de musuka thok ka jeler bai e daw hado nado arjar le remugau MLA ho ma let ma simule tan raw de bam kwai dwar blai Arjar lew, how Arjar so I pour man gau CM yung Jandel Atmos Council. Daw nga kut meeting yung Juwai Block Congress Committee, hedi porang emlang he Congress. Manaman meeting ete chirup gi member yung Juwai Block Congress Committee kama San Pangudi. Rengkat wo president yung MPC hedi por u salseng simarak. Daong pembenaw di por nga mile election dia, kedaw ge periam keti yung o changa. Mana kedaw periam keti yung o hadin de uklam. Tahu ngayo hampurai dangka ni ne bah mana por boda kwa mi ile biang. Ong nga jubab nga dehe chen darai. Mana klam musal seng simra ka presiden ong MPC. Ong ile jan murai. Porang jengai go boda kwa mi ile biang tong che sar nga chen darai. Te wo phlai nga nin ge jingklam yong Professor RC Laloo kat ka stature gang wo gi bru brom gi po berkat wan thok wo khamat ka berthai wa nga kelami gini gentin. Jadi daw nga people lok. Maroy lada koroni ki clip ki udah dep kelamu. Wada dep ongu ma Andrew. Lada hapo mi ne kongres bahawo damile election. Ndrei hagani ke por ninsnem arjar arpawar. Yenyu hayung yung ma Andrew hay tai. Ongu i woro paiba hoy kerchan TMC ongi paiba hoy. Taraya wong la damile na go kongres da bahawa damile andai hagani ke por ya an wo ma Andrew wo lai sia party jaga TMC Trinamool Congress Party tanai da polong nga ongipi o ma aroi kan ni ka kejad yung o chiliang em ga kongres chiliang em ga TMC hajo por le akso ga post ko ang chairman yung ga disciplinary action committee yung ga kongres wagi wan gon gule tam o to wo pam o a pertuj ki rei pun nakan ni pundo a pertuj pundo wa pangkhanya ka taka an yong ga jing ile percaya ka party tadang chane apiolok perlok piginong chong chnong ga tu Juwai constituency dang em ga jing chane akam yong ni bru hai tu porong man ru hamile la dadamu ile na kongres bahaw dam ile election rei mana por ga ni por ya o ka TMC mana klamunin hai dai halatul bo haga public meeting yong ma Andrew ongwa nga kelama ini kentien guang la ele penrem ni ki kentien ngam jo kelamam jo penmi menu la rei ho o baun wm chiliang ke jat ha kongres chiliang ke TMC nang yeu chani agam yo ni bru ne da plok uni o chong deu ha Juwai ne da da berkhat deu ke tu Juwai constituency berkhat ke business ngo wei to ke tai ke industry ngo ke cement factory ne ba em ke subsidy lengba minister workshop ke industry phikali wan yu minister wo to ke industry yo tipi ke yi ke ling wo tu minister wo o ajing to ajing mentoi semen tho ajing mentoi semen nin sne ma Andrew dang ong nga victimize kinga man lang knya kinga ye ba snyau tho wa ngede go ile election yo praga bod Juwai tangwa yo job ta wi the one wo the thmu no mot ki kita do ka thong ka target kyong ki ne da pulok ham up igitu kentin thok kentin chukar yung Professor RC Laloo
wangam yang poi berkarakat irinyin yang wali tok ya pi pai ba yang tujuai konstituensi ne da prok arpan jaw trek chan bai kum hor sel ko dor yang pi aga simbol yang au to aga bom ka simbol yang parti pi ilai si pai ba wan penyoi ginong rim ki ginong rim mo kren mata ni san snem I meng wan wo tok wo chukor pi meng wan wo pun bej pi wani daga men sen wati bru daga men sen wati blai wani daga men sen yang ga jing chakri wo chakri hok ne menta gri wo ga jai bru ga maya ga ngi wo yo wo ga jai bru ngi em ga perdi jing ma la da dang yo senchar da gi do ginong senchar ne de dawa on people ok ka tu jing klam nin mem do thau reu yo job ma anru de thau wa wo job ki tai yo pia ga bot chuai kini do ke jing ang not ke jing trang yong professor RC Laloo